ogwa yongire yahumuriza abatashikirwe ngo bagumisirize bona nka constituency bine kutunga ebintu n'amatungo aga kugira ngo nabo bafune entasya aho baragumene biha school fees z'abana. N'abeshengereza mutatuhemukaho nyenda nchakare naza kuronda karuru umuntu abe nangambira ida akakiguza yashashuraho fees narabyine bikeyongera ine nkikumi so nimbashaba mutatumara mani twabebembezi. Abataka batungire mpunezi basimire kandi bayiraganisa kuzireberera je okugira ngo zibihomboro akahiza kutugabire nkoko ati yaturetere mpunu kandi akayaturetire sente ez'abaruwero ez'ebigombe mwentu musima bwo kutukorera ibintu birunje munonga sima bomwe mpaka wagize natuwe byo kurisa nafene tubera we ubwo bade toina sente sobora kigula natwa kutinge mpunu twa ya sente tabwo tumusima stine bwacyo Bawazo Rutaremwa urumukuru w'entebe ya kabiri ahabwa Ruiz Sero yarabura batungira amatungo agakuza habuzura misho ngo ahabo kuba bashuma nabo bajurira misho kubagarra habutura ndanisha bazore amisho kugira ngo abashuma batabazibibaho abo ko abashuma nabo baryo kwa heru bazira misho kuzitwara. Ebyaro byone biri kushangwa muri Mbarara City South nebyo kugumiza mbere kutunga ibintu byentunguka nk'ebigabirwaba gasha kwa Nelson Turiyamuhimbisa.